Znak starterima da puste trku Bayer 2300 metara. Galija Dormoj, Graciez Bricquaz, Eugénie Dicitris, Caline Deland, Tichès Couto i Daphne de Faverol. Crveni barjak, start nadmetanja. Ko želi da gospodari, želi Graciez Bricquaz, ali ipak će to učiniti Tichès Couto sa Ivanom Vukovim. Iza Tichès Couto, Daphne de Faverol u sendviču između Daphne koja kasa s polja, iznutra Galija Dormoj, nalazi se Caline Deland sa Miškom Pantićem, aktuelnim našim najuspešnijim vozačem. Doduše u ovoj sezoni je na drugom mestu. Začelje za Eugénie Dicitris i Gorana Matkovića Koste iz Subotice. Prvo promjena na čelu sada Graciez Bricquaz, Radito Bogdanović diktira tempo trke Bayer. Okrenuo se Bogdanović za kratko, pogledao gde su mu rivali. Najbliži sada Galija Dormoj sa Stevanom Sičem mlađim, čovjekom koji se posle dugogodišnje pauze vratio i pečalbe vratio na naše staze konja koji jure. Sada Galija Dormoj preuzima čelo od Graciez Bricquaz, treća pozicija za Tichès Couto, na Deobi četvrte pozicije, sad već blagu prednost ima Daphne de Faverol sa Brankom Skederovićem u odnosu na Caline Deland i Miodraga Pantića. Galija Dormoj, nekoliko lepih predstava u Subotici i Somboru, kasala do 2 pobede, a ima i 3 druga mesta. Zaista sjajno je trčala ove sezone, mada je u oči starta niko nije davao tolike šanse. Druga pozicija za Graciez Bricquaz i Radeta Bogdanovića, na trećem mestu Tichès Couto, Ivan Vukov, pa Daphne de Faverol, pa kao da se ugasila Caline Deland sa Miškom Pantićem, a ispred nje prolazi Eugénie Dicitris sa Goranom Matkovićem. Prva pozicija za Galiju Dormoj sa Stevanom Sičem mlađim, na drugom mestu su Graciez Bricquaz i Rade Bogdanović, na trećem Tichès Couto i Ivan Vukov. Četvrto mesto za Daphne de Faverol, i dalje uvećava prednost Galija Dormoj sa Stevanom Sičem mlađim. Druga pozicija za Graciez Bricquaz i Radeta Bogdanovića. Treće mesto, ništa se ne menja, Tichès Couto, pa Daphne de Faverol, pa Eugénie Dicitris, i daleko na začelju su Caline Deland i Miodrag Pantić. I dalje krstari stazom hipodroma Ergele Zovratica, idemo u završnicu trke Bayer. Galija Dormoj ispred Graciez Bricquaz, izgleda da Galiju niko neće sustići, pokušava ipak Graciez Bricquaz, Galija Dormoj i Stevan Sič mlađi, neće ništa od potere. Krećemo sa aplauzima za pobednike trke Bayer, Galiju Dormoj i Stevana Siča mlađe. Ko će do drugog mesta? Naša najbolja francuskinja u ovoj godini, Daphne de Faverol. Treće mesto Graciez Bricquaz, Tichès Couto, Eugénie Dicitris